Pomaže Bog. Tema ovog videa jeste Gospodnji praznici. Od samog svog početka života crkva je u toku godine obilježavala posebne dane molitveno. Od početka obilježava Vaskrsenje Hristovo, a kasnije bit će pridodati i drugi praznici iz života Gospoda Isusa Hrista, zatim iz života njegove majke Presvete Bogorodice i na kraju iz života pojedinih svetitelja koji su se svojim životom upodobili Bogu. Shodno tipiku, to jeste crkvenom pravilu bogosluženja, bogoslužbeni krug čine 12 velikih praznika u kojem je središtu Vaskrsenje Hristovo, od kojih su 8 nepokretnih i 4 pokretna praznika. Nepokretni praznici su Blagovijesti 7. aprila po novom kalendaru, Božić 7. januar, Bogojavljenje 19. januar, Sretenje 15. februar, Preobraženje 19. avgust, Krstovdan 27. septembar, Vavedenje 4. decembar, Uspenje Presvete Bogorodice 28. avgust, također po novom kalendaru. Pokretni praznici: Vaskrs, datum praznika računa se prema drevnom lunarnom kalendaru, Cvijeti, nedjelja prije Vaskrsa, Spasovdan, 40 dana poslije Hristovog vaskrsenja, i silazak Svetoga Duha na apostole 50 dana poslije Hristovog vaskrsenja. Blagovijesti je praznik kojim crkva proslavlja susret Arhangela Gavrila i Djeve Marije, u kojem je ona primila blagu vijest da će začeti od Duha Svetoga i da će roditi Spasitelja svijeta, Gospoda Isusa Hrista. Sveta Djeva je slobodno pristala na Božji poziv i njenom poslušnošću ispravljena je neposlušnost pramatere Eve u raju. Kao nepokretni praznik blagovijesti se proslavljaju uvijek tačno 9 mjeseci prije rođenja Hristovog. Hristovo rođenje i njegov ulazak u svijet bio je u svemu drugačiji od rođenja svih drugih ljudi. On je začet bez grijeha, rođen je bez bola, kako je učio sveti Jovan Damaski. Blagodaću Svetoga Duha Djeva nadprirodno rađa Bogo čovjeka i ostaje Djeva. Od vremena Hristovog ovaploćenja i rađanja u Vitlemskoj pećini, božanski život postaje dostupan ljudima u tijelu Hristovom. Od tada pa na svu vječnost, svako ko vjeruje u Hrista kao Boga koji je došao u tijelu, može da ostvari sa njim vječnu zajednicu u crkvi Božjoj. Sretenje Gospodnje je gospodnji i bogorodični praznik, ali zbog hronološkog slijeda događaja iz Hristovoga života stavljamo ga u red iza praznika rođenja Hristovog, jer se ono zbilo u 40. dan poslije Božića. Iako nije imao potrebu, Gospod je ispunio zapovijest o obrezanju u 8. dan, koja je važila za jevrejski narod kome i on pripadao. U molitvenom obredu u hramu u koji je Hristos donijet, učestvovali su i prvosveštenik Zaharija, otac svetog Jovana Krstitelja, pojavili su se i starac Simeon i starica Ana, kći Fanuilova. Pravedni Simeon je uzeo na ruke maloga Hrista, Mesiju svijeta, i rekao: Sada otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj. Te riječi se svakodnevno čitaju na večernjoj službi. Dan Sretenja praznovan je od samoga početka hrišćanstva, no svečano slavljenje ovog događaja ustanovljeno je
544. godine u vrijeme cara Justinijana. Gospod Isus Hristos je u svojoj 30. godini otišao na rijeku Jordan da se krsti od svetog Jovana Preteče i krstitelja. Prilikom krštenja, trokratnog pogružavanja u vodu, začuo se glas Boga Oca i riječi: Ti si sin moj ljubljeni. A Sveti Duh se pokazao u vidu bijelog goluba koji je iznad Hrista. Sveti Duh silazeći na Hrista objavio je novi život čovječanstvu koji je već dat u ovoploćenju, a koji se pojavljuje prilikom krštenja. Svojim ulaskom u Jordan Hristos je osvetio prirodu voda. Tako se u spomen na taj događaj vrši veliko osvećenje vode. Nepropadljivost osvećene vode ukazuje na netruležnost novoga života koji postaje dostupan svima koji vjeruju i očekuju njeno blagodatno dejstvo. Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim naziva se carskim, jer tom prilikom narod je Hrista dočekao kao cara, prostirujući svoje haljine i palmine grančice, noseći ih u rukama i govoreći: Evo car tvoj ide tebi krotak. Kada je Isus Hristos izašao na Maslinsku goru, oni koji su ga pratili povikaše: Osanna sinu Davidovu blagosloven, koji dolazi u ime Gospodnje, osanna na visini. Slušajući to, priđeše Hristu neki fariseji pa mu rekoše: Čuješ li ti to što ovi govore? Na to im Hristos odgovori: Zar niste nikada čitali iz usta male djece i dojčadi, načinio si sebi hvalu? Zbog toga su cvijeti praznik kome se posebno raduju djeca, koja umjesto maslinovih iznose vrbove grančice na ovaj praznik koji se zove vrbica. Cvijeti je pokretni praznik koji se slavi sutradan po vaskrsenju Lazarevom, to jeste po Lazarevoj suboti, 6. nedelje Velikoga posta i nedelju dana pred Vaskrs. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik nad praznicima i slavlje nad slavljima, jer je u tom događaju Gospod Isus Hristos pobjedio smrti svim vjernim ljudima od Adama i Eve do kraja svijeta, darovao vječni život. Pored centralnog mjesta u godišnjem krugu bogosluženja, Vaskrs ima središnju ulogu u svakoj nedjelji koja predstavlja mali Vaskrs. Prema odluci otaca Prvog Vasenskog sabora, Vaskrs se praznuje poslije jevrejske Pashe, nikada prije proljećne ravnodnevnice 22. marta, a najranije 4. aprila, a najkasnije 8. maja po novom kalendaru. Gospod Hristos se javljao svojim učenicima 40 dana poslije svoga slavnog vaskrsenja. U 40. dan ih je izveo na Maslinsku goru i vaznio se na nebo. Vaznesenje je nebozemni događaj, radost za ljude i za anđele, za svekoliku tvar. Sveti Maksim kaže: Ushodeći na nebo Gospod je kao čovjek, jer kao Bog sve ispunjava, posvetio svakome činu, od donjeg do najvišeg, po jedan dan, pošto su imali potrebu za dolaskom Gospoda k njima, jer u njemu je, po apostolu, sve sastavljeno, ono što je na nebu i ono što je na zemlji. I poslije ovoga pojavio se pred Bogom Ocem. Vaznesenjem Hristovim je otvoren put svakom vjerujućem članu crkve da prilikom drugog dolaska i sam bude uznesen na oblacima. U 50. dan po vaskrsenju Gospod Hristos je poslao Svetoga Duha, kojeg je obećao: A kad dođe utješitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine koji od Oca ishodi, on će svjedočiti za mene. Na pedesetnicu za prve hrišćane započinje novo iskustvo i novi odnos sa Bogom u ličnosti Duha Svetog. Onog istog Duha
koji je nadahnjivao proroke Staroga Zavjeta i koji je na pedesetnicu, po svjedočanstvu apostola Petra, bio izliven u vidu ognjenih jezika na svako tijelo. Na pedesetnicu se Duh Sveti pojavio kao Duh Hristov, jer ga Hristos šalje svojim učenicima, i kao Duh zajednice, jer vjernike čini zajednicom crkve. Gospod Isus Hristos je pred stradanje uzeo sa sobom učenike Petra, Jakova i Jovana i izveo ih na goru Tavor, gdje se preobrazio pred njima. Njegovo lice zasija kao sunce, a haljine njegove postaše bijele kao svjetlost. Apostoli su vidjeli njegovu slavu. Pored Hrista ukazaše se Mojsije, Ilija i razgovarahu s njim. Zatim se spustio oblak koji ih zakloni, a glas iz oblaka govoraše: ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji, njega slušajte. Na gori Tavoru, kao i na rijeci Jordanu, Bog Otac potvrđuje Isusa za Sina Božjeg. Pojava proroka Mojsije Ilije kao starozavjetnih svjedoka svjedoči da je on Gospod Izrailja, starog i novog, a ne jedan od proroka. Hristos na Tavoru objavljuje da je svjetlost od svjetlosti i da je u njemu kao svjetlosti možemo vidjeti netvarnu svjetlost. Tom svjetlošću on prožima i preobražava ljude i čitav svijet. Preobraženje se slavi na istoku od 7. vijeka i pada uvijek u vrijeme Gospodinskog posta. Na kraju liturgije vrši se obred osvećenja grožđa. Vozdviženje časnoga krsta je jedini veliki Hristov praznik koji nema porijeklo u Svetom pismu, već u životu crkve. Carica Jelena, majka cara Konstantina Velikoga, saznavši gdje je u Jerusalimu zakopan časni krst, porušila je Venerin hram mnogobožački i ispod njega našla 3 krsta. Da bi provjerili koji je od njih Hristov, patrijarh Makario je predložio da stavi jedan po jedan na mrtvaca kojeg su prenosili da ga pogrebu. Kada su stavili 3. krst, mrtvac je oživio. Carica napravi srebrni kovčeg i u njega položi časni krst Gospodnji. Vozdviženje časnog krsta uvijek je postni dan i kao na krstopoklonu nedjelju, 3. nedjelju Velikoga posta, vrši se iznošenje krsta iz oltara na sredinu crkve na Nalon, gdje se vrši 3-kratno poklonjenje i cjelivanje, uz pojanje tropara spasi Gospode narod svoj. I za kraj još ponešto iz prakse. Veliki gospodnji praznici u pravoslavnom kalendaru upisani su crvenim slovima. Podrazumijeva se da ćemo, kada su praznici, odlaziti u hram, učestvovati na svetoj liturgiji i činiti sve ono što crkva od nas i očekuje. Kada su veliki praznici, to su i neradni dani, što znači da ostatak dana po povratku iz crkve provodimo molitvi, u lijepim duhovnim razgovorima, u miru, u čitanju duhovne literature itd. Često puta postavlja se pitanje, a šta i kako kada radimo u nekom preduzeću gdje je to sve tako ustrojeno, planski, dugoročno, kako tada da se organizujemo? Ako je takva situacija, onda po povratku sa posla i iz preduzeća i sa obaveze radne, opet ostatak dana odmaramo, posvetimo duhovnoj strani života i ne obavljamo svoje privatne i lične poslove. Ostavit ćemo ih za drugi dan kada nije praznik. Toliko za ovaj put. Svako dobro vam želim. Do sljedećeg gledanja s Bogom.